Jingle bening kong jong ke Afrika nation kom kabahap haga group A hapreng ke Algeria Persia ya ke Libya kena ke jingle kai omdon gino gitim gibala ban pen khijar haga kela step badai haga kela mit kata haga minit ke basan punyau lengba ke penalti ke Algeria kala yo ban tep dia ke shigol bad ya kena ke penalti lakan jan dau mahios lengba kena ke shigol ke Algeria kala la ban pelim ya ke Libya dai wei lanot jingle kai Arabian Gulf kom kakata kelaya khaj Persia ya ke UAE damar shigol buat kumjuru ke Bahrain kelaya khaj Persia ya ke Kuwait damar shigol jingle kai Serie A ke Juventus Persia ya ke Napoli agar dengan jingle kai ke Napoli kalau yo bat khijar nekong lengba Victor Osimhen pada haga minit ke balai pekundai ke Napoli kalau yo yang bat tap ya ke gol ke bar lengba Warat Kelia bat ya ke bol lai rapen bu da Victor Osimhen Henry haga minit ke basau PR ke Juventus kalau yo ban tap ya ke shigol lengba Di Maria bat ya ke bol lai rapen bu da Milik Aga kela step ke Napoli kala tam ya ke Juventus da ar lakawai. Aga kela minit ke Napoli kala yo biang ban tap ya ke gol ke balai kata ke minit ke basan peusan lengba Ramani. Bat kani ke ke gol ke banengkong jong u haga ke samoy. Batang hadin si peu minit kata ke minit ke basan peusan saisin Victor ulayo ban tap ya ke gol ke ba ar ke jong u. Haga ke jingle kai bat ke basau nak benta ke Napoli. Haga minit ke nyau PR ke Napoli kalau yo ban tap ya ke gol ke basan lengba Elmas bat lengba gini ke san gol ke Napoli kalau job sok Persia ya ke Juventus bat kalau yo ban khur light point na ke jingle kai lengba ke jing job ke Napoli ke don hakli du jong ke mi ya ken point haga ba tam hadu si pro point ya ke bawan haga kerdan ke baar jingle kai Premier League ke Aston Villa kalala ban penlim ya ke Leeds United da ar la ka wei ya ki ar gol jong ke Aston Villa layo ban tap da Bailey haga minit ke balai bat ya ke gol ke baar layo ban tap da Bundia ke minit ke ban riu peu sau bat ya ke shigol jong ke Leeds United layo ban tap da Bamford haga minit ke pra peu lai ke jingle kai Indian Super League ke Jamshedpur kalala ban penlim ya ke East Bengal da ar la ka wei bat ya kini ki ar gol jong ke Jamshedpur layo ban tap da Sawyer haga minit ke ban riu peu wei Badia ke gol ke baar layo ban tap dau das haga minit ke pra peusan badia ke shigol jong ke East Bengal layo ban tap dau Silva haga minit ke khat ar